baba uyazi benginobani izolo baba kuliya mvula yayizolo gesa baba benginobani masodlala ayona mzeke ka sowuzanye story ke no ka ungangitshela ukuthi liyancusa liyami nje ka wena of course baba yiyo baba liyancusa ucabanga ukuthi ubani baba lapho baba ngimitsa baba ngimi amarayanda mfethu yazi wena mzeke ngishaya kancane ngishaya kancane ngicela ukuthi ungangijwayeli kabi ngicela ukuthi uyeke ukuklemana ngami libe lufuna ukuchaza abangani bakho ngigaba labo ungangijwayeli kabi yo ka kumele bakuphaphamisa ngesidashi kuqala before ubone ukuthi umntana lona kawo ayikho nje into enike nayihlanganisa ka wena ka unamanga wena ka ngitshela amajida dala uringa amanga wena ka ngiyawatshela amajida yo yabona into engiyibone evandag hayi ayanda hayi